Negde na kraju sveta, baš pored plavog mora, na kraju jednog leta, baš ispod jednog cveta, živi plava i fina curica Avgustina. Na drugom kraju sveta, baš pored zelenog mora, na kraju drugog leta i ispod drugog cveta stanuje tužan i plav dečak s imenom Gustav. Dugo su živjeli sami u dva daleka sveta, svako kraj svoga mora, svako kraj svoga cveta, sami između daljina Gustav i Avgustina. Ali jednog zadnjeg dana i nekog trećeg leta duno je vetar prisno preko brda, savana, sa onog zelenog mora na plavo more pismo. Ništa ne piše tamo, tek jedno slovo samo, jedno slovo maleno, jedno slovo zeleno, to Gustav Avgustini poklanja cvet jedini. Ideja da se pokrene akcija Knjiga solidarnosti rodila se naravno u glavi jednog pisca, a to je Božidar Timotijević, čuveni. On se verovatno sad nas gore sa zvezda gleda. Tada je bio zamjenik urednika u jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. I počinjali su onom čuvenim, može se reći, stihovima Duška Radovića, koji je za života učestvovao u ovoj akciji. Vaše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Poznati beogradski advokat Čika Krsto Drašković, koji je sad gore također među zvezdama, on je bio toliko zaljubljen u knjigu, bio je vrhunski intelektualac, pa je kupovao knjige kod Nolita, imamo mi one priznanice. Znači 40.000 knjiga je samo. I na pitanje šta vas je postaklo, kaže, ja sam kao dete išao peške 15 km iz sela Gornja Polja kod Mojkovca. Voleo sam da čitam, ali nisam imao iz čega. Nažalost, ima još onih koji ne mogu. Osnovano je ili dopunjeno ili obnovljeno 12 manastirskih biblioteka, dug je niz, ali da pomenem nekoliko. Studenica, Kalenić, Banjska na Kosovu. Tu je i radio triumfovao u toj svojoj dobronamernosti, znate, da prosto poziva ljude, da podsjetimo da daruju te knjige, da te knjige idu nekome ko će to rado čitati. Ima nečeg veoma plemenitog u tome i to dugo trajanje me uverava da smo kadri da sve te društvene mene, koje ponekad pogubno deluju na voljnost, na moral, da ipak mogu da prođu i da traju ovoliko dugo. Zato se veoma dičim tim svojim veoma skromnim, ali eto, strasnim podržavanjem te naše akcije. Na kraju krajeva, bez obzira na sve novotarije, elektronska knjiga će preživeti, a i plemenitost ove akcije nije dovedena u pitanje razvojem ove tehnologije, možda i naprotiv. Tako da sam uveren da će to trajati na radost ovih naših medija. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi darodavci Knjige solidarnosti, želim vam srećnih pola veka postojanja najstarije programske akcije Radio-televizije Srbije, akcije Radio Beograda. Osnivači, pa i mnogi pioniri, nastavljači, oni koji su doprinosili i poštovali Knjigu solidarnosti i dobronamernost Radio Beograda da sprovodi ovu aktivnost, zauvek su nas napustili. U emitovanom videozapisu detalji iz emisije kolege Vojislava Karanovića Lepota darivanja, nastale pre 10 godina, videli smo nedavno počivšeg Nikolu Mirkova, pre toga dugogodišnjeg urednika Knjige solidarnosti Milosava Kneževića Kneza i na početku osnivača akcije urednika u Radio Beogradu Božidara Timotijevića. Sećamo ih se sa dubokim poštovanjem. Vaše malo može biti mnogo za one koji nemaju nimalo, bio je njihov moto, pokretač koji ih je doveo do rezultata da je za pola veka postojanja najstarija programska akcija naše kuće Knjiga solidarnosti darovala oko 3 miliona knjiga i osnovala na hiljade biblioteka širom naše zemlje i Evrope.
Prvu biblioteku otvorila je pesnikinja Desanka Maksimović 21. novembra 1972. godine u Lukov Dolu, selu u Lici, rodnom mestu pesnika Ivana Gorana Kovačića. Odmah potom otvorene su biblioteke u Levertari u Crnoj Gori, selu Soko kod Doboja, Bosna i Hercegovina, Dobrošuvu kod Bitolja, u Srbu, na Kosovu i Metohiji. I potom knjige su išle gde god su manjkale, a malo gde ih je bilo dovoljno. U nekim zaseocima bile su to i prve koje su deca videla. Da radost poklanjanja bude veća uz 3, 5, 10 paketa knjiga, u kombi je uvek stao i po koji glumac, pesnik, pisac, tako da su za knjigu Solidarnosti ili tokom tih akcija stihove govorili Momčilo Tešić, Radomir Andrić, glumačke role Petar Kralj, Milan Caci Mihajlović koji je danas tu sa nama, Svetlana Bojković, Branislav Ciga Jerenić, Petar Božović i mnogi drugi. Sa knjigom Solidarnosti je u rodno mesto selo Neresnicu stigao posle 64 godine i pesnik Stevan Rajičković. Za knjigu su tekstove pisali pesnici, glumci, pisci, slikari i novinari, koji su tokom proteklih decenija dali doprinos pokretanju i održavanju ove zaista jedinstvene književno-humanitarne misije, među kojima su Miro Vuksanović, Vidak Maslovarić, Matija Bećković, Milan Mihajlović, Ljubisav Milunović, Bratislav Milanović. Neki od njih su danas sa nama i čućemo ih nešto kasnije. Na samom početku obratit će se Biljana Bošnjak-Draganović, moja draga koleginica, urednik u RTS izdavaštvu i priređivač ove monografije. Biljana se usudila da započne posao sabiranja obimne dokumentacije i uspela da svoj rad sabere u jednu reprezentativnu monografiju koja se nalazi pred vama. Sada, Biljo, kako je sve počelo? Kako je počela akcija knjige Solidarnosti te davne 72. godine? Ko je to pisao Radio Beogradu i kako smo počeli? Evo, ja ću prvo da se vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli. A kako je sve počelo, najbolje će znati Radomir Andrić da kaže, a ja ću samo da prepričam. Te 1972. godine paketi prvi su stigli u Radio Beograd, 222 knjige, poklon učenika osnovne škole 22. decembar iz Beograda, to je sada škola Vojvoda Radomir Putnik. I uz knjige je stiglo i pismo. Mole čike iz Radio Beograda, jer su oni pročitali ove knjige, da ih daruju nekoj deci u siromašnijim školama koje takođe vole da čitaju. Ostalo je zapisano da su ove knjige dobile đaci iz sela Crna Glava na Kopaoniku pored Jošaničke banje. Eto, tako je bilo početak. Šta je dalje bilo, svi naši gosti će nam prepričati, a ja ću naravno prvo njima da se zahvalim, jer bez njih ove knjige ne bi bilo. I hvala vam što pomažući mi da priredim ovu knjigu, niko od vas nije zaboravio da pomene kolege, pesnike, pisce, glumce, slikare, novinare, koji su zajedno sa vama, a i pre vas, dali svoj doprinos u ovoj akciji. Pored Božidara Timotijevića, Milosava Kneževića, Nikole Mirkova, videli smo, tu su bili i Aleksandar Saja Lukić, Dragomir Brajković, Radoslav Bratić, Petar Kralj, Branislav Ciga Jerinić, Svetislav Vuković, Momčilo Tešić, ne smem dalje da nabrajam, jer svakako ću nekoga da izostavim. Ove knjige takođe ne bi bilo bez novinske dokumentacije Radio-televizije Srbije, bez koleginica koje svaki dan čitaju, odabiru i klasifikuju tekstove. One su te koje su zapravo na neki način učestvovale u priređivanju celog drugog dela knjige, gde su na 10 godina predstavljene sve akcije, svi odlasci u sva sela, u sve donacije koje je knjiga Solidarnosti, a bila je, znate i sami, svuda. Čitajući novinske isečke, svašta se sazna. Tako je između njih bio i jedan
neka 3 papira, radi se o nekom tekstu, kucanje pisaćom mašinom. Iz sadržaja dalo se zaključiti da je tekst pisan 1976. godine. Autor nepoznat. Nije se potpisao kolega, ali je zato ostavio mnoga pisma koje je Radio Beograd dobijao u prvim godinama ove akcije. To su jako vredni dokumenti koji pokazuju ne samo ko je knjige tražio, nego i oni koji se zahvaljuju za knjige i kažu šta đaci o knjigama kažu i podatke ko su darodavci. Ja neću sada čitam nijedno od ovih pisama, iako sam planirala, rado bih da vi sami prepričate, kažete, a tih pisama ima odasvuda. Hvala, Ana Marija. Ostavit ćemo nadalje onima koji su godinama unazad radili i dali svoj doprinos, da ne samo da akcija traje, nego da i opstane ovako dugo. Tako je i Biljana, zahvalimo se svim onim građanima koji evo istrajno već 50 godina i dan danas gotovo svakodnevno daruju ovu akciju i dopunjuju fond knjige Solidarnosti, tako da ona i danas, odnosno u godinama koje su pred nama, može da ostvaruje svoju primarnu svrhu. Jedan od glavnih promotora ove akcije je dobro poznat glumac Milan Caci Mihajlović je sa nama i s obzirom na to da je utisak da je on bio gotovo svuda gde je knjiga Solidarnosti, barem unazad poslednjih par decenija, neću da kažem 50 godina, zamolit ću ga da podeli neka od svojih iskustava na samom terenu sa nama. Caci, izvolite. Dragi prijatelji, povodom lepog jubileja knjige Solidarnosti dao sam svoj prilog za monografiju, 20-ak stranica sećanja na nezaboravne trenutke sa ljudima koji su bili duša ove akcije prvog programa Radio Beograda. I gde podsjećam i na to, na te 1000 kilometara ka najzabitijim mestima gde smo osnivali ili dopunjavali biblioteke. Pred dolazak ovamo na ovu svečanost pribeležio sam po sećanju gde smo to bili decenijama unazad. Lepo je da se čuju imena tih mesta. Mnogi i danas ne znaju i nisu čuli za njih. Na primer, evo ovde mi je ovako sve izmešano, za Desku ste čuli, za Batanju ste čuli, to su sela u Mađarskoj, pa Golija, Jabučje, Studenica, Kulen, Vakuf, Pešter, Štrpce, Temišvar, Blace, Barbatovac, Selenča, Despotovac, Lomnica, Gvozdac, Zubin Potok, Biblioteka Đuka Dinić u Beogradu, Gornja Dobrinja, Beč, Hamburg, pa neko mesto u Švajcarskoj, Manastir Banjska, Kosovska Mitrovica, osnovna škola Vuk Karadžić i sećam se njenog direktora Jera, Mošorin, Rogačica, Kumanovo, Zebrnjak, Lještansko, Draginac, Biblioteka Vuk Karadžić u Loznici, Lipnički Šor, Lešnica, Prohor Pčinski, Klenike, Doroslovo, osnovna škola Šandor Petefi, Ljubinci, osnovna škola Ivo Lola Ribar, Despotovac, Gradac, Bačevci, Ovčinja, Zvečan, Okletac, Sopot, Staro Nagoričane, Glina, Čaglavica, Sićevo, Gotovuša, Segedin, Lukari, Velika Slatina, Kuzmin, Ugljari, Babin Most. I još ko zna koliko mesta kojih se nisam setio. Pomenuću i imena onih koji su bili duša ove akcije. Lepo je da ih čujemo. Recimo, pre svega videli smo Božu Timotijevića, pa Aleksandar Lukić, Milosav Knežević, Neđa Mirković, Nikola Mirkov, Dule Radulović, Gliga Gligorijević, Boban Mitić iz Pirota, novinar, Draško, Milenko Drašković, Janko Vujnović, Rade Bošnjak, Dušan Batinica, pa Tasa Mladenović, Moma Dimić, Radomir Andrić, Dragomir Vrajković, Desanka Maksimović, Mošo Odalović, Darinka Jevrić,
Tanja Kragujević, Dragan Lukić, Ljuba Ršum, Manojle Gavrilović, Branko V. Radičević, Radoslav Bratić, Branislav Lovrenski, Bata Milanović, Žarko Obračević, Radovan Belimarković, gospodin Žebeljan, Bata Ljubišić, Bane Minić, Ljubo Milunović, sad malo slikari, Goran Popović, pa Goran Petrović, Dobrilo Nenadić, Aris Movsesjan, Dobrica Erić, Pero Zubac, kakva galerija likova i najzad i glumci, Ljubiša Baja Bačić, Petar Kralj, Petar Božović, Ceca Bojković, Vesna Čipčić, Bojana Gajin, Neša Milovanović, Ciga Jerinić, Milutin Butković, Rastko i Ljubivoje Tadić, Aljoša Vučković, Zlata Numanagić, Savo Radović, Petar i Marijana Mihajlović, Bardolf, Vladislav Mihajlović Eka i sad se mešaju imena, ko zna koga sam sve zaboravio, nadam se neće se naljutiti. Ovo je samo deo onih koji su srcem učestvovali u tom misionarskom poslu. Ovom prilikom pročitat ću vam ono što sam zapisao za ovu monografiju o dvojici, samo o dvojici koji su bili nezaobilazni kada se pomene knjiga Solidarnosti. O ostalima čitajte sami. Biografija Milosava Kneževića, kneza, staje u nekoliko redova, ali je njegov život među knjigama prebogata priča kojom je zadužio svoju otadžbinu. Rođen je 1943. u selu Donji Gajtan na Radan planini, da, i tamo smo bili. Gimnaziju je učio u Leskovcu, a jugoslovensku i svetsku književnost studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Poeziju je objavljivao u jugoslovenskim književnim časopisima. Godine 1989. objavljena mu je zbirka pesama Ni san, ni java. Akcija knjiga Solidarnosti koju je godinama zdušno vodio ovenčana je Vukovom nagradom. Potresna je pesma koju je uvek govorio na našim putovanjima i sada čujem stihove pesme Moja majka čita knjigu. Evo prve strofe koja mi se urezala u sećanje, a ti čitaoče, potrudi se da nađeš zbirku i dočitaš pesmu našeg nezaboravnog kneza koji završi ovo zemaljski život 17. marta 2020. Majka planina i nebeska strava, treperi jasika pod dno kuće, majka knjigu najdražih prelistava, slovo po slovo do usvanuće. Negde je Milosav Knežević, knez, rekao da imam 9 života, ni jedan posao, čini mi se, ne bih umeo da radim da me neko odvoji od knjige. A kada biste ga pitali koju je prvu knjigu pročitao na Radan planini kao dečačić, govorio je, ja sam prvu knjigu slušao uz gusle, slušao i pamtio. Pričalo se da je, kada je stigla Vukova nagrada za novčani iznos, knez kupio knjige za neku novu biblioteku. Daleko su stizali ti uredno pakovani pokloni koji su na put kretali ispred zgrade Radio Beograda ili Šumatovca, u Glinu, Sićevo, Jabučje, u Studenicu, Štrpce, u Gotovušu, ali i do dece naših radnika u Nemačkoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, Austriji, preko Matice iseljenika i do daleke Australije i Kanade. Poznato je da ljudi greše. To se nekada i knezu dešavalo. Zato je već anegdotska priča da je jednom pažljivo birajući knjige za neki od manastira slučajno spakovao i sabrana dela u kožnom povezu jednog od najistaknutijih rukovodilaca i najbližih saradnika Broza Tita, Edvarda Kardelja, kojemu je doneo neko od darodavaca, valjda da oslobodi dragoceni prostor u svom stanu.
Možete da zamislite kakva je bila reakcija monaha tih 80. godina kada su naišli na takav dar. Prvo su pomislili da je diverzija ili neka neslana šala, a onda su se svi slatko nasmejali. Bilo je i predloga da se od kvalitetne kože, tih korica knjiga, da se ta koža upotrebi za pravljenje obuće. Eto, to je kratka priča o jednom od onih o kojima sam hteo da kažem nešto, a evo i o drugome. Aleksandar Saja Lukić, rođen 1945. otišao 2014. Započeo je saradnju sa Radio Beogradom još 1968. za vreme studentskih demonstracija kao student arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao reporter u jutarnjem programu, a zatim kao voditelj i urednik u objedinjenoj redakciji noćnog i jutarnjeg programa. Krajem 70. i početkom 80. vodio je podnevni magazin Radioskop. Od 1987. bio je urednik najslušanijeg kulturnog programa Program u boji. U mračno vreme 1994. ugašena je kompletna redakcija. U vreme haosa, krajem 90. Aleksandar Lukić dobija otkaz. To traje nekoliko dana. Zatim je vraćen na mesto urednika emisije 10,5. Uglavnom je uređivao kulturno-informativne emisije, magazinskog tipa, vesti, izveštaji, predstavljanje novih knjiga, reporterska javljanja sa festivala, izložbi, koncerata, pozorišnih i filmskih premijera i najaktuelnijih kulturnih događaja. Povremeno je radio emisije Vreme sporta i razonode, Novosti dana, Večernji dnevnik. Sredinom 80-ih vodio je na televiziji Beograd nedeljno popodne sa koleginicom Dunjom Lango. Godinama je organizovao najhumaniju i najlepšu akciju Radio Beograda, Knjiga solidarnosti. Dobitnik je nagrade Radio Beograda Zlatni mikrofon. Otišao je u penziju 2010. Bio je moj veliki prijatelj. Eto, za kraj, malo sam odužio, ali nadam se da ne zamerate i što ste čuli imena ovih mesta, a i imena onih koji su zdušno učestvovali u akciji Knjiga solidarnosti. Za kraj, da se nasmejete, anegdota vezana za Knjigu solidarnosti, drveno burence. Posle lepo obavljenog posla u Kosovskoj Mitrovici, gde smo uručili poklon od nekoliko stotina knjiga i izveli program, sedimo sa domaćinima osnovne škole Vuk Karadžić u Zvečanu. Rakiju nam toči iz drvenog burenceta direktor škole Nenad Radenković Jero. Kucamo se, nazdravljamo jedni drugima. Ovde prisutni Ljubisa Milunović, Ljuba slikar, kaže kratko i jasno, dobra rakija. Dobra, nego šta, 12 godina. Ona je 5. razred, nežno objašnjava direktor Jero, milujući burence. Posle izvesnog vremena je ekipa Knjige solidarnosti se opustila sa sjajnim domaćinima, malo direktor Jero prilazi burencetu i najzad, točeći nam dragocenu tečnost, reče, koliko vidim, ova mi rakija neće u 6. razred. Hvala, Caci. U ovom duhu lepote darivanja i lepote druženja, koliko čujemo, zamolit ću književnika Radomira Andrića da nas, možete i da sednete ukoliko... Možete? Zamolit ću književnika Radomira Andrića da se seti svojih sećanja na Knjigu solidarnosti. Sve vas pozdravljam i drago mi je da je ovo organizovano. Pre svega kao i jedno sećanje, veoma dužno sećanje za jednu izuzetnu, jedan kulturni poduhvat. Iako sama po sebi reč, akcija, meni lično nije se dopadala, ali
naš prijatelj, tada pesnik, Boža Timotijević je to prihvatio tu, da to bude tako, da zauhvati sve te angažovanosti i izdavače, i knjižare, i pisce, i glumce. Tako da evo i što je govorio gospodin Mihajlović, svakako tu su bili i novinari, pre svega Radio Beograda. Ovde spomenuto samo nekolika, ali ja bih rekao da je tu bilo divnih saputnika. Ja sam tada bio na drugom programu, a i sa drugog programa je bilo puno pisaca koji su išli, kao Dragomir Brajković, Petar Pajić, recimo, ili ranije Bunjac, da ne govorimo o novinarima koji su išli, svi zdušno su išli, ili sa prvog programa, takođe moj prijatelj Milan Knežević, knez, takođe nije bilo akcije na koju nije on išao. Iz sela, on je bio toliko popularan jer je imao onu emisiju o autobusu i tako dalje. I čak se stalno na neki način, pošto su bili imenjaci, mešalo se to, Milosav je uvek se šalio na račun Mike naše, kako smo zvali Milana, a i Milan na račun kneza. Pošto je pomenuto naravno dosta imena i svega toga gde smo bili, da ne ulazimo sada, ja mislim da je ta mapa veoma široka, da je u svemu tome, kada kažem kulturni poduhvat, tu su učestvovali, ja mislim, cela kulturna javnost, pre svega ovoga grada, ali i drugih gradova, jer se javljale škole iz tih mesta, profesori, nastavnici i tako dalje. Tako da ja sam rado tome učestvovao, zato što isto potičem sa sela, iz mesta gde nije bila baš neka biblioteka, bila je školska neka mala biblioteka. Pa i kad sam se zaposlio prvo u listu zadruga, bilo mi je malo, kažem, šta sad idem po selima, ali u stvari i posle ovde u Radio u Beogradu volio sam da idem, jer tek sam ozdravio na neki način i kao čovek što sam se družio sa našim ljudima iz sela. Od njih se imalo šta da nauči. Evo, kada je gospodin Mihajlović pomenuo ovde, pomenuću ja jednu anegdotu koja je baš ovako u samoj srži ovog poduhvata, kad smo bili u Studenici. Tada je bilo nekoliko i glumaca, među njima i Petar Kralj i Branislav Jerenić-Ciga, naravno knez i ostali. I sad tamo smo došli, doneli smo puno knjiga, prenoćili, a vladika tada bio u stvari iguman, Jovan, posle je postao vladika, kaže, dođite ujutru kod mene na kafu i na rakiju. I mi smo došli, on kaže, dobro mi došli na ovaj veliki praznik. A pošto je on tu blizu Ivanjice rođen, iz Dobrače, ja mu kažem, izvinite, oče, koji je veliki praznik, nije crveno slovo. A on kaže meni, Andriću, ne znaš ti to. Pa kaže, ja i ne polažem pravo da sve znam, ali kažite nam šta je u pitanju. Pa evo, kaže, posle 500 godina u ovaj hram, drago mi je da su došli jedan kralj i jedan knez. Tako da je to jedna ovako divna, svi smo se posle smejali i naravno takvih je bilo puno priča, da ne ulazim u to. Meni je drago što je ova knjiga se pojavila, jer je to jedan i dokument, sada jedno sećanje. Ja ću da pročitam jednu moju kratku pesmu,
koju sam posvetio mom prijatelju i kolegi s kojim sam radio, to je Petar Pajić. Vidim da ćemo imati već još jednu knjigu solidarnosti do naredne godine. Na stepeništu neosimboličnom. Krajem proteklog 20. veka na stepeništu neosimboličnom ispred Radio Beograda stoji pesnik Petar Pajić i uporno čeka dolazak svežih metafora i zavičajnih šuma, uprkos mnogih nepredvidivih prepreka i ograda, posebno u vreme mraza ranog, na putu vijugavom do dvora samotvornog i nikad potpuno u snu zaključano. Naravno, Milosav Knežević je bio duša ovoga, on je, ajde da kažem, iako to nije, mi smo bili kumovi, on je, upoznao sam ga ja sa Božom Timotijevićem i pitao me, Boža, je li ima neko od ovih studenata ili tako koji vole knjigu? Pa ja kažem, kako da nema, evo, on voli knjigu i to mu je jedina po meni preporuka, a usto je i pisac, piše, kažem. Kaže, takav, je li on vredan? Pa kažem, kako da nije. Je li jak? I jak je, kažem, sve uslove ispunjavao. Tako da je postao on dugo posle toga saradnik, tek kada je Mirkov, pokojni sada već, primio je ga tada za stalno i sigurno da je ovaj poduhvat kulturnik, koji, kako rekoh, se zove tako i kako smo ga i nazvali, akcija Knjiga solidarnosti, zaživeo, i postao je nezaobilazan u mnogim mestima, gde nikada možda nije ni došao neki umetnik, nije došao neki pisac. Ima mesta gde su deca prilazila da pipnu knjigu, da se uvere, pitaju da li možemo da pipnemo knjigu, jer nisu videli knjigu. To su dirljiva, možda i potresne priče. O tome, naravno, mogu i drugi koji su bili. Tu je i sa nama, naravno, tada u to vreme išao i Petar Žebeljan, koji je, mi smo išli tamo, recimo, u jedno selo blizu Kosjerića. I tamo je, otud je bio čuveni pesnik Milijan Popović i bibliograf, u stvari, on je Cajić koji je radio ove sve naše oko knjiga, tih stvari, i mi smo odneli tada u to selo tamo knjige gde su se oni oduševili, iako je bilo malo đaka, ali to je bila prava svečanost. Ima mesta gde okupi se skoro celo selo. To je bio praznik za njih. Da, toga dana. Tako da to je se pretvaralo u svetkovinu. Ovde kad spominje, išao je sa nama uvek i Sveta Ivanović, recimo, išli smo dole u Mojkovac i dole smo odneli dosta knjiga, tada je bio i pokojni Mirkov Nikola, pa smo, šta da kažem, meni je drago što sam bio i učestvovao u tome, jer smo kao ljudi učinili nešto koliko smo mogli. Ja neću da sad ističem, pa i ja sam iz biblioteke moje lične dao najmanje nekolike hiljade knjiga. Jer sam imao, meni su i davali knjige i tako dalje. Treba pomenuti i Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koja je dala hiljade i hiljade knjiga, stotine to je. Istina, jesu to bile naučne knjige, ali nije ni to smetalo. Zašto? Da, neka bude to u biblioteka. Ja vas sve pozdravljam, evo, to je jedno mali moj isečak. Naravno, pozdravljam ovde i ćerku i sina, Milosava Kneževića, koji takođe piše stihove.
Oni su isto i već intelektualci. Pozdravljam vas, drago Hvala mi vam, je. gospodine Andriću. Zamolit ću Vidaka Maslovarića da nam se pridruži i da podeli sa nama sećanja na knjigu Solidarnosti. Poštovane kolege, učesnici knjige Solidarnosti, darodavci, sasvim sigurno da su retki jubileji kakav je ovaj koji danas obeležava Radio Televizija Srbije, Radio Beograd prvi program, budući da se označava jedan poluvekovni period trajanja programske akcije knjiga Solidarnosti, o kojoj je evo i do ovog trenutka bilo dosta zborenja. Stotine je, možda i hiljade anegdota za tih 50 godina koje bi se mogle ispričati, neke ste već čuli. Ja bi se možda samo prisetio jednog od inih odlazaka sa knezom i sa ovim značajnim ličnostima iz sveta glume, književnosti. Dakle, ali ću se setiti jednog putovanja i onome što je prethodilo tom putovanju, a radi se o, prisetit ću se o knjizi Solidarnosti koja se dogodila na relaciji Beograd-Andrijevica u Crnoj Gori, koje je Radio Beograd obezbedio nešto preko 6.000 knjiga, jer je u to vreme uslov bio da bi se otvorila školska biblioteka u mješovitoj školi u Andrijevici, bio je uslov da biblioteka posuduje 5.000 knjiga. Dakle, preko 6.000 knjiga je otišlo, ali u tih 6.000 knjiga našao se i komplet 16 tomova Vukovog rječnika koji je bio namenjen našim ljudima u dijaspori, konkretno u Nemačkoj. To je pokojni Dragomir Brajković pripremao kao poklon njima. Međutim, kad je čuo da je u pitanju Andrijevica, gde inače postoji ogranak Vukove zadužbine, on je te tomove Vukovog rječnika preusmerio prema tamo, a nedugo posle toga održao je obećanje i taj komplet knjiga je odneo našim ljudima u Nemačkoj. Knez je bio moj dobar drug, prijatelj i kućni prijatelj. Više puta sam ulazio u njegov dom. Neko kome je i tokom nekih dana stvaranja podsticao, recimo, roman Nepomeni koji je doživeo nekoliko izdanja, je imao priliku da čita i da prati tokom stvaranja ovde i bio mi je u svakom slučaju jedna velika, jedna značajna podrška. Drag čovek, jer samo jedna mala anegdota, verovatno je to često i pričano i u drugim prilikama. 40 jedinicom ispred radija smo krenuli prema Trgu Republike, nešto smo pričali, moj govor je bio, Boga mi, nešto glasniji, verujući da me on ne čuje dobro. Pošto me on zvao Vido, Vido, brate, ne prećeruj, ima aparat, čujem te, ali su i njega čuli svi putnici u autobusu 41. u prevozu. Da, prevozu. Sve čestitke i našoj koleginici Biljani Bošnjak Draganović. Ovo je jedna prelepa knjiga i ja sam siguran jedna dobra
brana zaboravu, jer posle toliko godina ne bi bilo korektno zaboraviti neke ljude, neka imena koji su bili i darodavci i učesnici, među kojima sam imao sreću da budem i ja. Sve čestitke, hvala lepo. Hvala. Pomislimo samo koliko se dece obrazovalo od tih i čiji iščitavalo tih 6000 knjiga koje su otišle za Andrejevicu. Zamolit ću Bratislava Milanovića, književnika, da takođe sa nama podeli uspomene. Hvala Biljani i ekipi koja je radila na ovoj monografiji, za jednu lepu monografiju o jednom izuzetnom, u stvari, događaju koji evo još uvek traje. To je 50 godina knjige Solidarnosti koja se povremeno i dan danas održava. Ja sam, čini mi se, počeo da idem sa knjigom Solidarnosti negde 1980. godine. Sećam se da je to bio prvi moj put zajedno sa pesnicima i sa knjigama negde u okolinu Jagodine. Išli smo u neko selo, ne sećam se sad tačno, koje za ovo vreme doživeo sam razne susrete u raznim selima, u raznim mestima sa različitim ljudima. Napisao sam jedan tekst, jednu belešku o dvema ekstremnim situacijama na tim putovanjima. Jedna je bila na planini Jadovnik, kada smo otišli u školu đaci pešaci, koja je imala tada negde oko 250 ili čini mi se 300 đaka. Na pola puta između Prijepolja i Nove Varoši, negde tako otprilike na tromeđi, a iz okolnih sela dolazili su đaci. Ta škola je bila centar događanja. Ona nije pripadala praktično nikome posebno, nijednom selu posebno. Napravljena je baš zato da iz okolnih planinskih sela mogu tu da se sakupe sva deca i odneli smo negde oko 3000 knjiga. Sećam se da se direktor te škole zvao Mirko Novosel. Gledao sam 2017. godine jednu televizijsku emisiju u kojoj je gost u emisiji bio đak iz te škole, poslednji učenik koji upravo za koji dan izlazi iz škole jer završava 4. razred i u toj školi više nije bilo đaka. Kada smo odneli ove knjige, to je bila negde 1984. godina, ako se ne varam, čak nije bio gotov ni put do škole, nego smo kombijem išli kroz jedan planinski put pored potoka, pa smo povremeno prelazili preko potoka koji nije imao nikakve mostiće, nego preko gazova i plićaka smo stigli do te škole. Na veliko nezadovoljstvo vozača kombija koji je mislio da će taj put biti vrlo lagodan. Drugi slučaj, ja mislim moje poslednje putovanje sa knjigom Solidarnosti, u selo Rečica kod Prokuplja, koje je isto bilo, gde je škola bila isto tako velika sa mnogo đaka. Oni su imali biblioteku, ali u biblioteci nisu imali knjige. Ja sam učestvovao na Drainčevim susretima u Prokuplju i bio sam gost u toj školi sa još nekim pesnicima. I tada sam javno obećao da ću sledeći put doći, ali ne bez 1000 knjiga. I vrlo brzo smo se dogovorili u Radio Beogradu da odnesemo 3000 knjiga za tu školu. Svi su bili oduševljeni, dočekali su nas đaci ispred škole, profesori, nastavnici, učitelji i uneli u novu biblioteku, stavili u nove police u kojima nije bilo knjige koje je donela knjiga Solidarnosti. Ta škola i dan danas, na svu sreću, ima veliki broj đaka i nadam se da će to tako da se nastavi. Ali hoću da mi ispričam jednu krajnje neobičnu situaciju, jednu krajnje neobičnu priču, jer su knjige odnete u ne baš sasvim uobičajenu sredinu za knjigu Solidarnosti. Reč je o popravnom domu u Knjaževcu
gde smo otišli pesnik Branko Stevanović i ja sa jednim ovako solidnim paketom knjiga negde oko 1000, ja mislim, knjiga da smo odneli. Za dom na predlog Vladislave Stojadinović, direktorke Knjaževačke biblioteke Njegoš. Ja znam šta su domska deca, jer sam ja detinjstvo i ranu mladost proveo u Knjaževcu, baš pored popravnog doma, i da su to deca koja mogu da vas, jako važe za male delinkvente, da mogu u raznim situacijama da vas izuzetno pozitivno iznenade. Branko ih je šarmirao, jer takav je pesnik, takav je čovek, duhovit, pesme su mu takve, krajnje neposredan, i oni su ga netremice gledali. Pitali smo se kako će oni da se ponašaju uopšte na takvoj jednoj priredbi. Kad se sve završilo, prišao mu je jedan dečak koji je išao u 7. razred i rekao mu, znaš šta, bio si ovakav. A da ti kažem nešto, kaže, sve ove knjige što su ovde u ovoj biblioteci, ja sam pročitao i mnogo ti hvala. Pitao sam se šta ću dalje da čitam, a sad više ne moram da mislim. I stvarno pitali smo posle njegove profesore, kaže da, to je dečko koji guta knjige, ne čita, nego što znači da bilo gde da je stigla knjiga Solidarnosti, ona je ispunjavala svoju osnovnu funkciju, nosila je knjige onima kojima su te knjige najpotrebnije. Hvala. Hvala gospodinu Milanoviću. Sa nama je i gospodin Žebeljan, pa evo ukoliko želi da podeli, pomenuli smo vas već više puta tokom... Gospodine Žebeljan, ako hoćete, možete i da nastavite da sedite kako god. Pa, poštovani prijatelji, ljubitelji knjige, darodavci, pisci, slikari, pesnici, da ne bih i drugima otkidao od nekog pretpostavljenog vremena za obraćanje vama, ja ću vam pročitati ono što sam pripremio za ovu našu knjigu. Kada se 20. godina prošlog veka pojavio radio kao novi medij, sa ushićenjem su ga prihvatili muzičari, pisci i glumci i drugi kulturni javni radnici, kao i obični slušaoci programa radija. Marta 29. 1929. godine započeto je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Posle Drugog svjetskog rata imali smo već solidan broj radioaparata, a još više publike, jer su se oko jednog radija okupljale porodice, rođaci, komšije, a ako se radioaparat stavi na prozor, onda su mogli da ga slušaju i drugi prolaznici. Pisci, muzičari, glumci odmah su shvatili značaj i mogućnost novog medija. Prvo su oformljeni ansambli za izvođenje narodne i umetničke muzike uživo. Vredno je zabeležiti da je prvi orkestar bio tamburaški i u njemu su svirali Dragan Nikolić, Branko Jovanović, Žarko Maletić, Petar Tumbas, Maćaš Jonas, Steva Jovanović, Mile Zurkin i Petar Nikolić. Šef orkestra bio je Aleksandar Aranicki. Samo 9 dana posle započetog programa u šemi je bio i čas za đake. U prvoj emisiji glumica Milica Mica Bandić čitala je deci bajku o Ivici i Marici. Najznačajniji srpski književnici imali su priliku da čitaju svoje pesme, odlomke proze, eseje, da govore o novim knjigama, o pozorišnim predstavama i muzičkim koncertima. U programima su učestvovali Ivo Andrić, Veljko Petrović, Milan Kašanin, Aleksandar Belić, Vladimir Ćorović, Vinko Vitezica, Isidora Sekulić i drugi. Lekari i drugi medicinski radnici bavili se prosvećivanjem slušalaca govoreći o prevenciji i zaštiti raznih bolesti.
o higijeni i ostalim temama iz oblasti negovanja i očuvanja zdravlja. Posle Drugog svjetskog rata u Beogradu je radilo više desetina pisaca, Stevan Raičković, Dušan Kostić, Miodrag Pavić, Vasko Popa, Mladen Marko i mnogi drugi. Pre 50 godina 2 medijska novinara, Božidar Timotijević, pesnik simbolista i Miodrag Gnjatović osmislili su i započeli akciju Knjiga solidarnosti sa idejom da knjiga stigne u što više malih i dalekih udaljenih sela u svim krajevima gde žive srpski narod, da naša ćirilična knjiga stigne do što više dece i mladih čitalaca. Knjigu solidarnosti su od prvog dana svesrdno podržali izdavači, mnogi pisci, glumci, muzičari i drugi kulturni radnici. Kako je bilo pre 50 godina, tako i danas. Treba videti, čini mi se da izdvojim samo jedan moment iz tih susreta sa đacima i malim čitaocima iz davnih dana. Trebalo je videti ta njihova ozarena lica, oduševljenje kojim oni kutije pune knjiga iznose iz kombija i unose ih u svoju jedinu učionicu, stavljajući ih na klupe, a potom će neki đački roditelji napraviti police, pa će se knjige udobnije smestiti u svom novom domu. Toliko od mene. Hvala mnogo. Čuli smo književnika, evo sada da čujemo novinara, urednika i dugogodišnjeg direktora Radio Beograda, gospodina Dušana Radulovića. Samo trenutak. Dušane. Pa, ja sam jednom prilikom rekao, dobro sam počeo, da sam znao da ću da radim u radiju u 3. razredu gimnazije. Prvo sam saznao da ću biti novinar, onda sam saznao da ću biti novinar ovde. Svi moji drugari koji su htjeli da budu novinari su sanjali da budu dopisnici iz negde. Ja sam, znači, ove prve 2 stvari sanjao sa njima, a u 3. sam sanjao sam. I sudbina mi se, naravno, javila. Sanjao sam snove sam. Taj san sam odsanjao sam i sada sam mojih 73 godine. Mogu da kažem da je to divan san i da mislim da je srećan čovjek na mnogo načina. Jedna sreća da za mene je to ogromna sreća što sam živeo radeći ono što sam voleo i drugo, ja mislim da ništa drugo ne mogu da kažem na 50 godina, osim, eto, baš bukvalno koliko je, što bi rekao Buleto Ćale, u kutici. Eto, toliko, ne stvarno. Hvala. Hvala, Biljo. Biljo, zamolit ću slikara Ljubu Milunovića da takođe kaže, ako hoćete sa mesta, ako ne, evo, izvolite. Izvini, Biljo, hvala. Nisam. Poštovanje svima. Ja sam nekako najkasnije ušao u tu ekipu Knjiga solidarnosti 90. neki, poznavajući Saju Lukića, Duleta Radulovića i još neke ljude iz zabavne redakcije. A pošto sam slikar, onda moje zaduženje je bilo da pravim portrete ili nekih pisaca ili ako se recimo škola zove Vuk Karadžić, onda ide portret Karadžića ili Dositeja Obradovića. Boga mi, naradio sam se poprilično. A bit ću kratak. Jednom prilikom bila je neka kolonija u Lukovskoj banji. Telefon je bio samo u hotelu i pošta, znači mobilnog nije ni bilo.
svratio sam do škole, onako da prosto vidim školu, tu uz razgovor sa direktorkom, ona mi ispriča, pitam da li imaju neke knjige, biblioteku, ne, kaže, imamo 2 knjige, od toga jedna nema korice, drugoj fali neki listovi, ja joj obećao da mogu nekoliko stotina, da organizujem neku akciju, pošto poznajem ljude sa radija. Ona je zakolutala očima kao evo još jedna budala, nešto obećava. Obzirom da nema telefon, nema ništa, morao sam da pišem pismo, pa onda u dogovoru sa ljudima sa radija nekako smo obavili taj posao na opšte zadovoljstvo. Eto, ja ne bih više da širim priču. Hvala, prijatno. Hvala. I evo, pomenimo, sa nama je gospodin Rade Bošnjak, fotograf, bez koga mislim da ne bi ni bilo knjige solidarnosti, ove monografije koje je priredila koleginica Biljana, pa sada vi ste bili, evo, izvolite pa da podelite sa nama i vaše sećanja, verujem da su brojna. Vi ste bili fotograf Politike Ekspresa, ako se dobro sećam, ili... Prvo sam bio fotograf Revije Sela i onda tada sam počeo da sarađujem sa akcijom, posle Zora, pa onda posle Politike Ekspres. Tako da sam uglavnom to fotografisao. Ali pratili ste ekipu Radio Beograda koja je odnosila knjige. Da, svakako. Pohvalio bi Biljanu Bošnjak što je konačno i ova monografija ugledala svetlo dana nakon pola veka. Nadam se da će nastaviti se ova akcija i tako. Sve su rekli ovi prethodnici, meni je zaista bilo zadovoljstvo da radim, da sarađujem, pogotovo s mojim pobratimom Knezom. Pozdravljam i njegove naslednike ovde, Velimira i Jovanu, naravno tu i moj urednik Roko Andrić, tu je Ivan Miladinović, isto vidim i on je došao urednik iz Ekspresa i tako. Hvala vam mnogo. Sada, nekoliko puta, ja mislim da smo svi, odnosno da ste svi pomenuli nekadašnjeg urednika knjige Milosava Kneževića Kneza i čuli smo da su ovde njegova kćerka i sin. Sin i ćerka su nasledili taj umetnički, da kažem, gen od oca. Velimir je napisao pesmu koja se nalazi u ovoj knjizi. Ja ću ga zamoliti da je podeli sa svima nama ovako pred mikrofonom. Dobar dan svima. Ja bih pre svega da se zahvalim RTS izdavaštvu i Biljani Bošnjak Draganović i svim ljudima koji su učestvovali, naravno, svojim prilozima u izradi ove monografije. Znam da je bilo reči o tome da monografija izađe i na neke ranije okrugle godišnjice i za 30 i za 40 i u tom smislu zaista velika zahvalnost svim ljudima koji su učestvovali, pre svega Biljani Bošnjak Draganović. Evo, ja ću sada pročitati pesmu koja je u ovoj knjizi objavljena kao nekakav lirski prilog na Biljaninu ideju, ali s obzirom na to da su akciju stvarno od uvek vodili pesnici, u njoj učestvovali pesnici i umetnici, da se akcija kao ideja začela u glavi jednog pesnika, Božidara Timotijevića. Mislim da eto ima smisla da se i ova pesma danas čuje i da se eto setimo kneza moga oca koji je preko 30 godina kao glavni urednik vodio ovu akciju. Očev slušni aparat. Otac je otprilike kada sam se ja rodio postao nagluv. Kasnije bio je skoro sasvim gluv na jedno uvo, da bi u smrt otišao okomito glavom, okružen potpunom tišinom, ali sa muzikom na prstima, dok su njegove, sada već voštane uši podsećale na 2 uz glavu prislonjene iskonske ribe, kojima je skliznuo u nemu dubinu. Poslednjih godina on je bio gotovo gord na svoju gluvoću. Delovalo je da je brižljivo neguje kao poseban talenat za filtriranje onoga što treba i što ne treba čuti. Šalio se da on nije gluv, nego da mi nerazgovetno govorimo, a sa naročitim zadovoljstvom iz uha je vadio slušni aparat, koji je i onako nerado i sa negodovanjem nosio pred televizorom i vestima koje su navirale kao bujica, čupajući ga iz uha, ostareli baštovan koji plevi korov iz svoje davno zasađene gradine. Danas posmatram njegov slušni aparat kojem sam godinama menjao bateriju, stavljajući u njega pod očevim nadzorom malu alkalnu tabletu za svetsku gluvoću.
Leži u metalnoj čini ispod televizora, ugašen i neosetljiv za sve haotične vesti koje iznad njega tutnje. Posljednja baterija koju sam u njega stavio, pretpostavljam, izlila se iz pekla, iscurela poput uha u upali. Svejedno, pružam ruku prema spravici koja sada izgleda kao igračka, morski konjić, truba ili pužić iz već tuđeg detinjstva i usred damara u sopstvenim ušima pomeram polugicu za paljenje sa off na on. Ništa. Čovek i pred mašinom, kao i pred bićem, osjeti kada mu ne odgovori, slično izmaknutoj stolici. Ipak duvam skupljenih usta kao riba u malu gumenu trubu, sličnu nekom rekvizitu, instrumentu kakvog tragikomičnog orkestra iz nemih filmova. Na jednom oštar i prodoran pisak. Aparat radi, ali smrt je mom ocu svakako vratila sluh i od kada je otišao, čuje me i kada mu se obraćam šapatom. Hvala. Hvala, Velimire. Da nije bilo kneza, da nema takvih ljudi, ne bi ni bilo knjige Solidarnosti, tako i danas. Kneza je nasledio Šćepa, moj kolega dragi Mihajlo Šćepanović, on je urednik knjige Solidarnosti unazad više od 10 godina ili već koliko, Šćepo, to ti najbolje znaš. I ja bih te zamolila zapravo da sada zaokružimo ovu priču i da nam kažeš kako izgleda danas knjiga Solidarnosti i da li odoleva izazovima novog vremena kada je utisak je mladi ipak gledaju više mobilni telefon nego što hvataju knjigu pod ruke. Visok. Hvala ti. Dragi prijatelji, evo, ovo je, kao što vidite, prvih 50 godina, pa da nastavimo, vidjet ćemo dokle ćemo. Mnogo hvala što ste došli, zahvaljujem se Bilji, a Bošnjak Draganović na izuzetnom trudu, krenula je u jednu, verovali ili ne, čudesnu avanturu, znajući koliko toga sam prošao lično sa knezom, sa dragim prijateljima i eto nasledio nešto što je malo pa je rekao i Dušan Radulović, jedan san, da čovek radi ono što voli, da se druži sa knjigama, da se druži sa pjesnicima na podobnim i na nepodobnim mestima. Ali eto, ovih 15 godina, naravno, najteže mi je padalo upravo ovo što držim u ruci, a to je spisak ljudi za 30 godina knjige Solidarnosti. Nažalost, toliko mi je teško bilo što sam morao pored mnogih imena da stavljam krstiće. Samo ću pročitati ukratko, nećete mi zameriti, posle toga jednu pesmu i to bi bilo sve od mene. Dosta toga smo čuli od naših dragih gostiju, prijatelja knjige Solidarnosti. Dakle, za 30 godina knez je napravio lep spisak, pa da ga čujemo. Stevan Rajičković, Ljubomir Simović, Pavle Zorić, Nenad Manojlović, Matija Bećković, Momo Kapor, Radoslav Bratić, Branislav Ciga Jerinić, Svetlana Bojković, Petar Kralj, Petar Božović. Kada sam juče gospodina Radulovića zvao, kažem, bit će lepo druženje, ako si zdravstveno dobar, da dođeš, eto, trebalo bi da dođu Ceca Bojković, Caci Mihajlović i Petar Kralj. Kaže, Duško, Boga mi se ja, Šćepanović, sa Petrom Kraljem neću družiti. Ja se setim da sam umjesto Petra Božovića pročitao Petra Kralja. Zatim, Ljubivoje Tadić, Ljubivoje Ršumović, Dobrica Erić, Radomir Andrić, Dragomir Brajković, Dragomir Ćurativić, Predrag Bogdanović, Cim, Moma Dimić, Petar Pajić, Adam Puslović, Slobodan Rakitić, Milorad Đurić, Ljubica Miletić, Milisav Savić, Jovan Radulović, Manojle Gavrilović, Dušan Batinica, Teodor Rosić, Miodrag Draganić, Miličko Mijović, Simon Simonović, zatim Dragan Lakićević, Marko Nedić, Rajko Pavićević i mnogi drugi. Dakle, imena ljudi koji su zadužili knjigu, zadužili našu kulturu, našu književnost. Obilazeći mnoge škole i biblioteke, uvek su nas posebno
darovali, naravno, sa svim dragim prijateljima, saradnicima, glumcima, slikarima, književnicima, naravno, što je i normalno. Uvek su nas dočekivali sa nekim posebnim programima, darovima i tako dalje. I ja sam dobio jednu pesmu, neka smo to bila pisma, pa smo dobili jednu pesmu kada smo posetili školu, osnovnu školu Živko Ljujić kod Nove Varoši. Haris Dolmatić. Beograd radio, radio, radio. Našoj je akciji knjige podario. Dok darujem pesmu Fata me trema, jer vi ste kraljevi kakvih nema. Našoj školi, biblioteci, poklon su dali, kako da ih čovek ne pohvali. Na poklon nisu škrti bili, darovitost nisu krivi. Sada naša škola ima manje briga, oska se nam donili 1000 knjiga. Darodavci mili, puno vam hvala, živeo, raduju Beograd, živi i vi bili. Eto, to je jedna predivna pesma jednog dečaka napisana i iz duše. Ja ću se sad prisetiti, na kraju bih trebao da kažem da ne smemo zaboraviti još jednu predivnu reč Brane Crnčevića, i to je bilo jedno vreme i moto naše knjige Solidarnosti. Svi mi dugujemo nekoj deci, budimo potomci da bismo bili preci. Stvarno predivni Brana Crnčević, nešto što nas je uvek vodilo napred. Sad ja ću za kraj da pročitam i jednu pesmu iz knjige Zdravica nebu i zemlji, zove se Visoki dečani. 15 godina sam proveo kao novinar i urednik u Radio Prištini u jednom čudnom i teškom vremenu, ali najboljoj deceniji Radio Prištine, jer smo tek 28. februara, da slušajte, 28. februara 1989. srpski narod na Kosovu i Metohiji je dobio svoj celodnevni program. Kada sam se zaposlio, 1987. imali smo 4 sata programa u toku dana. 4 sata programa. I tada smo, zahvaljujući našim nekim štrajkovima, organizacijom, Boga mi zahvaljujući i političarima tadašnjim, mislim da je to pokojni Rahman Morina i Šćepanovićka Sanija, u stvari Sonja Udata, i dobili smo celodnevni program. Znajući to šta se sve dešavalo na Kosovu i šta se dešava, jedan deo zbirke je posvećen upravo Kosovu i Metohiji, manastirima, ljudima i svemu onome što sama reč Kosova i Metohije znači. Visoki dečani, moje oko prekrilit ne može tu visinu i dubinu duše gde progleda Stefan, Hriste Bože, što se dizo čudno nebesa, a temelje hteli da mu ruše. Svaki kamen suza bez grijeha, tragike je samo prala stare, ko sjaj oka poslije smijeha, gledala je Serbe što krvare. Ode Justin, ode Makarije, malo srce u duši što bije, Hristu Bogu naprije svečani, ne progleda Stefan, no dečani. A dečani dalje prkose, pozdižu se u Božja nebesa, zlu svakome što vrijeme nosi, dan suđeni čekaju čudesa. Progledat će jednom oko naše, slavom ćemo biti ovjenčani, Arnauti toga nek se plaše, u temelju leže nam dečani. Hvala vam. Šćepo, samo se... Hvala. Hvala. Knjiga Solidarnosti je nedavno bila u Bratuncu, gde ide naredni mesec ili ovaj mesec? Sada idemo u Ivanjički kraj, ali eto, znači knjiga Solidarnosti naravno nastavlja svoj put i svoju misiju, tako da uglavnom biramo sela, sredine, mesta
gde su knjige malo teže dostupne. Znači, nastavljamo taj put koji su zacrtali Boža i Knez. I hteo bih i ja, pošto su svi poneku anegdotu ispričali, ja ću ovde poneo sam taj tekst, tu je izašlo, tu su Donji Agići tamo kod Novog Grada, tu na slici su Knez, zatim Jelena Žigon i moja malenkost. I prelazimo na putu Sremska Rača, nešto je bila neka kontrola, mada smo imali propratna pisma Duška Radulovića, Nikole Mirkova i dopis Mlađana Cicovića iz predstavništva Republike Srpske ovde u Beogradu. Nismo nikada imali problema, međutim oni su imali neku varednu kontrolu, kao što nam se skoro desilo i kad smo išli ka Gacku, to znaju i moja koleginica Ana Marija Simonović i Sandra Jelisavac, neke kontrole i nismo mogli odmah da prođemo. I onda sad idemo ja i Knez tamo, molimo, kažemo, to je humanitarno. Ma neće ni da čuju. I onda kaže Jelena Žigon, ajde ja ću da idem da ih zamolim tamo i dođe ona i kako prilazi tamo čoveku, šefu one carinske ispostave, jao, vi ste Žikine dinastije, pa divno. I ona kaže, znate, mi pripremamo program, moramo da idemo, kaže, eto, ako bi mogli. Evo, ali ništa nisu rekli Kaže, pa kako da ne, samo izvolite, napisa tamo. Vraćamo se je i Knez, idemo ka autu. Kaže Knez, pa je li što ne reče, da si žena Stevejaš, Žigona. Jelena, jesi ti poludio, Kneže? Pa šta da saznaju da sam Krigerova žena, ima da nas pohapse. Toliko od mene. Hvala vam puno što ste došli, ulepštali ste ovaj dan i dali nam nova krila da još više radimo i da ova akcija naravno dobije neke naslednike u što skorije vreme i da nastavi svoj put te plemenitosti, dobrote i svega onoga što knjiga Solidarnosti sa sobom nosi. Hvala vam puno. Knjiga Solidarnosti je zaista danas dobila nova krila. Utisak je da imamo i već na pomolu je nova monografija, nova knjiga za naredni jubilej. Hvala još jednom i živeli.